Hari ni video aku tak review spesifik kereta. Hari ni aku ada dekat Motomania punya HQ. Diorang ada buat drift meet dekat Tigri Shah Alam, diorang punya HQ. So aku nak go around tengok kereta-kereta apa yang ada and tengok apa yang diorang boleh offer dekat event ni. Alright, so kalau dari luar ni orang ada nampak dekat sini ada Taxi Drift punya registration. So siapa-siapa yang nak Taxi Drift boleh terangkan sikit tak dia punya rules dia? Okay, kalau satu tiket buat pembelian RM50 satu tiket. Okay, kalau 2 tiket kena spend 100 ke atas. Oh, okay. So baju, mana-mana baju pun boleh beli kan? Alright. Okay, so untuk yang cakap tadi, kalau korang nak taxi ride dekat sini, Drift Car, korang kena beli baju diorang and korang akan dapat tiket. So baju yang aku beli ni latest design RM129 and korang akan dapat dua tiket taxi ride. Kalau harga yang RM50, RM60, korang dapat satu tiket. So aku beli yang RM129, aku dapat 2 tiket. So jom kita pergi register. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind. Okay, ni taxi ride aku hari ni dengan nama apa? Wan Jepun. Wan Jepun. Alright, ada represent mana-mana team ke sendiri? Biadab. Biadab? Okay, Wan Jepun dari Biadab. Kereta apa bang? Ni BMW E36. BMW E36. Engine? Saya engine asal dia, saya tak ingat model tapi inline 6. Inline 6. Okay. Tapi dia welded di angle kit dengan hydraulic and brake. Alright. That's wrong. Abang gerak dulu kan? Yes. Korang coy dengan abang ni. Boleh. Let's go. 2 round each. Okay, right, let's go. Ha, cabut. Bumper, cabut.
Allah, mampu cabut. Okey, kejap. Alright. Round 1 settle, sekarang kita line up untuk round 2 pula. Abang gerak dulu. Abang gerak dulu. Go. Aku dah agak dah. Kau tengok belakang Cinoy. Ikut Cinoy kat belakang. Nice. Minta maaf B-boy, kita hold kejap. Minta izin 2 minit. Jadi the purpose of Drift Meet tonight was to actually give a platform to drifters kat luar sana untuk main, and at the same time untuk bagi opportunity untuk macam you guys untuk naik sebelah experience. Walaupun track ni kecil, tapi we try the best out of it. But at the time kita release juga sebenarnya. Kalau if you've been following Motomaniac dekat social media, we have been hyping about our newest project car for Motomaniac, and this is it. This is the Nissan Silvia S15, fully track car, competition spec, and basically why we venture into drifting is sebab nombor satu passion. Memang minat saya dari kecil adalah untuk drift. Lalu tengok kawan-kawan saya Syafi dekat roundabout pergi Jutong kan, tahu tak? Kawan-kawan saya yang lain yang hati banyak idola saya kan, Alif Irfan, banyak saya tengok main drift. Shaw, Kevin, dia punya mekanik. Waktu zaman saya pergi Velocity Motor Show dulu 2000 ni dengan Boboy sekali, duduk kat tepi tengok dia main. Tapi alhamdulillah kita nak cakap yang insyaAllah next year we will try to venture into competition kat Malaysia and to bring Motomaniac and also delivery itself, which is Astra Batteries. Jadi nak cerita sikit about Astra Batteries.
Astra is our own product under batteryku.com and also Motomaniac. It's our own battery product. Tagline dia is battery pilihan mekanik. Sebab apa? Sebab mekanik tak perlu pening kalau nak kena handle warranty proses claim daripada customer. Jadi Astra ni sendiri akan settlekan proses claim apa semua untuk mekanik-mekanik. And at the same time, Astra batteries is also battery yang ada nationwide warranty assist, ada SIRIM certification untuk semua model kereta, which is we are the first one to do it. Ada perlindungan insurance up to RM7,000 and much more perks lah, to be honest. So kita dah jual more than 1 million units dekat luar sana, and with drifting, insyaAllah we will try to do our best untuk upkan lagi Astra ni dekat the motorsport punya people, because Astra is just not, it's not just a battery brand, it's also a brand that relates to the motorsports people. So aku nak shout out sikit dekat orang yang siapkan kereta ni daripada awal sampai habis. We had a very short period of time. Kalau tak last minute, bukan Motomaniac lah. So very last minute. So tapi they managed to pull it off. Shout out dekat Sifu saya lah, yang set up kereta saya semua. Nama dia Shah Supra, boleh follow kat IG Shah Supra. Dia ada kat sini tapi dia jorok tu. Perempuan panggil dia Aaron. Shout out juga dekat Abang Amy kita, Abang Amy Amy Bodyworks. Dia yang settlekan all of the bodywork punya part dekat kereta S15 ni. Shout out juga dekat Abang Am kita. Kita punya pomen paling handsome. Kita shout out juga dekat Abang Acong kita. Body kit semua dia yang settle. And also dekat Kacil Legacy lah, because diorang yang manage to pull this off within 1 week untuk buat delivery. So aku nak shout out juga dekat my internal team. Daniel, mana Daniel Hakimi. So kalau korang nak tahu design Motomaniac, baju-baju, poster, grafik apa semua, it's all Daniel. Design kereta. Aku nak shout out dekat team aku juga, Zaif, yang macam Michelin ni, Zaif. And then kita ada Danish, kita ada Nabil tak ada, hari ni dia pergi dating lah. Kita ada Potter, kita ada Faiz, kita ada Syakir, kita ada Kacu. So semua, everyone just work together to pull this off. So kudos to them. Kalau tak ada diorang semua, tak ada aku, tak ada Motomaniac, tak ada apa semua. So it's all about teamwork, and aku appreciate gila when the team comes together. So apa-apa pun, lepas malam ni aku nak yang ada kat sini semua tukar Priastra tolong. Aku dah beli kereta, nak kena proof pula kat bos sale naik. So make sure korang beli Priastra. Nak dapat kod promo pun boleh Roger je Motomaniac, kita boleh selit promo kod yang baik-baik tu korang. And lastly, shout out to my wife also lah, sebab dia shout out to my wife also sebab dia banyak melayan kereta balik 1, 2, 3 pagi kan. Mana yang susah nak cari yang tahan. Jadi last to my parents, which they are not here, thank you for supporting us, supporting our vision, supporting our passion, and also giving the pathway for us to prove that this could bring benefit to the parent company. And at the same time, I'm very proud to say that I think we've brought a lot of the motorsports people together. Every time we do a drift meet, every time we do a car meet, ramai yang datang, ramai yang show up. Shout out juga dekat Sora, sebab dia yang buat B-Boy, dia yang suggest aku untuk buat B-Boy, and it memang betul-betul relate lah. So apa-apa pun, thank you guys. Kalau korang tak beli lagi baju baru, sila beli, sebab korang boleh naik taxi drift dengan Abang Syarul kita kan, naik taxi drift dengan siapa-siapa yang korang nak. So Papa Roger, thank you so much. Don't stop support Papa Roger. Assalamualaikum. Alright guys, sampai situ saja video untuk hari ni. Sekarang pun dah pukul 11. Esok aku kerja. Tapi aku rasa video ni aku tak dapat nak cakap banyak sangat kot, sebab bising dengan bunyi muzik. Sebab diorang ada B-Boy competition tadi dekat situ, and also bunyi kereta, and aku punya suara aku rasa langsung tak dengar kot. Aku cubalah bagi sejelas yang mampu dalam video ni. Tapi itu saja video untuk hari ni. Basically Drift Meet by Motomaniac ni, diorang nak unveil diorang punya project car Nissan Silvia S15. Aku dah masukkan dalam video ni sekali dengan dia punya ucapan sekali. Kereta untuk competition drift tahun depan.
So good luck untuk Motomaniac, good luck untuk Mike and also dia punya team. Aku harap korang dapat capai kejayaan yang korang inginkan, dan aku doakan yang terbaik untuk korang. So terima kasih kepada sesiapa yang tengok video ni. Video ni tak panjang sangat kot hari ni sebab aku buat event coverage je. Aku akan jumpa korang dalam video seterusnya. Assalamualaikum.